go to drip patch. I said, I swear to say, be. I saw by quiet at young queen. A man made us to me silencing for say the Bianca. Oh, I go for say. At the pot. He's calling the a man assembly in an say, or man Pani John Dramani Mahama. And no, I would day a cuckoo dam. Yawa no akasa and na etina punuti as chairman. Makoma could dream you no dia beto abontia. And no economic advisory group. Na wo hwe brofo say heavyweight. We nya godio. E dina mi be jeja gu hon mama no tia we hu sampa. Economy ne ba bi agina ne sa squad ye o mampani asan yi wo mu dia ne kire say frapata. Na wo sha Omanhene John Dramani Mahama Nankasan was chairman for this committee no. And now Vice President Professor Gina na Opokua Jiman or no so eka ho bi. Members ni bia eka ho no ye veteran economist Kwame Pianim. Okay. Ye were industrialist says Samuel Esin Jonah yura Sam Jonah ne no ne din adodo na enim. Ye sanso a private sector leader Ismail Yamson or kan ho bi. Former deputy minister Nana Oye Mensa Yeboa Nana Oye Mansa Yeboa Oka ho Kane finance minister Dr. Kwabena Dufo ono so eka ho Ora Ato Brown Kane World Bank specialist Dr. Henry A. Kofi Wampa Kane Governor Bank of Ghana Togbe Afede the 14th ono no eye private sector leader na Mame Abena Amwa CEO Ghana Stock Exchange and a academic professor Priscilla Chumasi Bafo and a professor Patience Abo Oman a dinya me bobo man win anyone more make it up of the 12-member economic advisory group omo ebetai Omanhene echi na oma share atoto nyema atoto omani sika 7 na ba bi gina yi a ye sidi ho e foreign exchange yi ne ho nsem a eda din yi obo be san pejam dia the next level ti edina ba beto abonten omo adwuma no e simple omo mo oman no into Omanhene fo Omo oman enye fine Sir. Yeah, man, that's in 3 seconds. Abena fa headlines. Come in. Abena fa unyanko etinase. Karibetnase was 2008. Ah, train Abena fa headlines into. Man 30 seconds. That mean man. Fatu. And then you say 30 seconds. You see who don't for okay, minim de do no. You see who? Yeah. Omande inquisitor da worker no e de report biaba ebo amane maybe say wadwen che wo ho pa or say JM the best CEOs so far edi be na wo expect say we behunu was best CEOs well me support you bi no ba it was Samijamfi enye wo ana MP boss no digital they are working I think say they are working so far the name say what here Papa Isabu Babs Osabu why for friend to me into aban no kranie sa wo hye edin wa anim ha yi a so ate ase wo de ma menko the bucket anim na memobɔ so nso obo owura Samijamfi yep abrantie no wo hye Omanhene de hye ne sa wo good board ho as a CEO edne hye so de agu akwan so and wo hye reporter hodo aba se good na nanka nipa bi small girl na fa kuntina se ne de ne no wakati ni nyina ama ehye ne emra no orderliness adwuma wo good sector ho eno so na abo ama na yesidi no ogusu a wonya na hoden enya na hoden no nti Samijamfi the worker tey na baso na chese se fata waye adwuma pa na yera eduji tamakulu ono so oman musin ko beka so lawyer de nanka oil ho asem de fa ho ben petroleum fa ho ben na so eduji ekoye before government no ebesesa no yeti issues bebreba no OMCC challenges ane wo honom omo twi tanka na ekofa fa won no challenges ane wo ho ne ade watumi aba behwe na resolve ya masese kropo da den so obeti sa staff agitations no ne ho sensem ya keka ho a wo hwe the 24-hour economy in the system no a one lead downstream no ede kono a na chese eduji bo adwodan me catch us say daily se banyina eduji enye bibia ntia adwuma oye na ebo ho amane sa no eno so ewo ha
na yewra sapon ono na kwajiera oye penyi owo ho no ono so eba no sikajeje eto ho sem na nsanya dio a o mastate o mu roll out a etwe dom eba no o mo chese do so no obo adwuma yi pa Mr. Sapon implementation de aba sa new VAT act ya no so na akọ smooth ama ede sakraye eba stakeholders bi ti se gutamo ni ade o mu nyina gina wa to ni chese ni ma ekoyie nti no so kan o ebe mu a obobo mu di TCDA Tree Crops Development Authority wo se ba bi wo ho no ma wo se dante wo mo kan so mo ye adwuma pa wo se dante wo mo kan so mo ye adwuma ene bi o mo adwuma because en relate wo de na wo ye no dada nti no ahwa obeka so we de ye hunu hwe so mo ye ena o so ebo ye wura randia be okay yeah super super na resource says nka be say super yes o ya de na wa the super o nye hwe kiri ni ho and super na kan just o bo adwuma simple abna connect into wa ye den o bo adwuma you don't have a right to question him and the people na dia ba enti paper ni so obo adwuma sada da bokrata na ka that's your reference to obo adwuma what the compounds am catalyst na you kwai catalyst one am yi president Mahama ho no the chronicle you say campaign oh to me be Asante you know I'm the chronicle you okay so by the chronicle the workers and Dr. Mahmoud Bawumia info di da oja microphone to pagya ne nsa ba ko na ne nsa ba ko she ne pocket o say o promising transparent campaign okay all right and no the worker e wo ha say and no say resources omo de be adwuma as a party so botuma na eco 2028 no omo de be directly to national regional constituency and a polling station campaign teams nti da be no mo hu ni say wano do enwera bi wo nti koso na okay nti na Arenato Shia do Latin so da ha mami do watoto jasa wo se Ken edi adwuma ebebre emabum for insight we my for insight we the insight da bokata ni mu ni e wo sha say ya amehwe de yakra na menkan ma wo man opede we MP da ha me an ko to MP MP da okay, for community votes to strengthen ties with Nungwa Traditional Council. Great. Nti no so nyina yesumbi won sensemi. Keju afa won sem. Oman nyabotre. I don't know. Daily guide wa ha. O say. Say Abutrika. Na wonim say Abrante nya pa say yewratwum bari ma mokwache na meka na menti ni da. Abutrika no. Oh. Bre say yes no on nam street. So you are not on the street. Oman na me chese na me ntini me hunu mpoda on streets e be me hu se case abra ne kita na videos awaye nie eja ho ayo chese no nipa na omokeka ne ho no kota jawom wow kota jo no no akasa de omugusu kita ne pachi e na visit question for mo so de still no o man tasem we nakade no nakade no entasumo unse minority no akeka bia kire NDC ene pejifo a omo ewo naka ho ene Ministry of Education ese baabi a omo hwehwe sponsors a taisa curriculum na ti enhwehwemu enkoso na pepepe yo emra sase ya kaseme yo ba metiwe ya do wanye mi okoye okotwa scan na nim satam krobutwa scan na ye hu dia so ati ase ya wo mi ya ne so we de yo ba na ye se de ye fra Abena Opokua ye didi ni mame na me de ahweneɛ na beka ho ya wo kejuwa na maanyene waso we de kwasi buadi ye nyina ye nim akoso akuma ne kwakudo nso a echese we yoba we ye bema nya fera be ko cheche mu tintintin se wadwi mu na wa hunu se we ye bema wadwi mu na firi na ba na woni we yakose curriculum o man na masama meka ne se ye kasa asem wo ya you see abaye ba ye economy ni gene na so ekoyie no ye wo ha ya na the minority e be ka kire ye say omo mu opposition no yo mo nhye so obodi gu akwa so ye papa no e na ba we enye hu fa so omo se enye no krada e yo mo nsa no adwuma enti se naka ba beto curriculum na wo person mo ka kire ye say naka fo so mo ntumi and go through and read over anya proofreading mo beto ye na mo publishing say teachers fa nko ye adwuma na wo be ka kire say ye MPP na e tro to hodma. What are you telling us? Okay. Oman, and no, Mr. Haruna Idrisu. Oh, make that statement. Me ya news. I was so disappointed because I ba Oman. I joined the Ashansa. When may blame game abaye we chemuko.
enti de obeto ya no se bu ready yan ka be hu sade we hyem yen free enti na campaign fo etina ho no mo de sade we abeto abonten e be ka stories a kire yen e se na abanda da no e no mo print yen no mo eye na ye na se be publish it is an indictment of their integrity. Okay, so what it means is problem give no man no munyai me know ya what it means is ne ko ye dia e fa fans mamo but a sinto bad dia de ko ba ban dada one the can say mu na ye kwara ne wokru ma man. All right, mess about so keep your birthday wishes no kejua osimema 3 seconds na fe Franco 3 seconds so me kan ma Caracas.